natwe turabiyegereje muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Bamaze kutubwira yuko tugomba kuganira ijambo ry'Imana, twatekereje icyo twavuga twumva mu mitima yacu hakomeje kuza amagambo tuhadusatira cyangwa se tumazemo iminsi abandi hirya no hino ajanye n'ivuka rya Yesu. Ntekereza ko ariyo twoganiraho gatoya uko Imana iza kubitanga. Rero turabiyegereje rwose muri uyu mwanya ngo tubane mu ijambo ryayo, aho tugiye kuvuga hejuru yo kuvuka kwa Kristo. Asante. Reka dusome mu gitabo ca Luka, dusome igice ca 2. Turasoma umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Baza kwihangana, amajwi yacu arasa nameze nabi cyane, ariko ndizera ko twumvikana uko bimeze kose. Yego. 2 umurongo wa 9 no ku wa 10 haravuga ngo, umumarayika wa Nyagasani aramubonekera, ikuzo rirabagirana rya Nyagasani rirabagota, maze bagira ubwoba bwinshi. Uwo mumarayika niko kubabwira ati, mwitinya, dore ndabazaniye inkuru nziza izashimisha cyane abantu bose. Amen. Amen. Ndagira ngo tuganire hejuru y'iyi nkuru nziza izashimisha abantu bose. Umurongo niwo wakomeje kuziganya mu mutima wanje, numva ubaye mugari. Numva umutima uranemeza kuko ari cyo Imana yashatse ko tuganira muri kino gitondo. Aho tuvuga muri iyi minsi hejuru yo kuvuka kwa Yesu. Ariko nkenera ngo, cyangwa se numva muri kino gitondo tugomba kuganira kuri iri jambo marayika yakoresheje, waje mu gihe abashumba bari basa n'abari mu rwuri, bari mu byabo, bahugiye ku byabo, nta makuru. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo marayika baziye, bagira ubwoba bwinshi, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye. Arabahumuriza, ababwira yuko badakwiriye gutinya, ahubwo abafitiye inkuru nziza kandi itari iyabo bonyine. Amen. Arababwira ngo inkuru mbafitiye ni inkuru nziza y'umunezero, kandi ngo izaba ku bantu bose. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tekereza ko tuganira muri uyu mwanya ngo Yesu ni inkuru nziza kuri twese, bingana n'ikigero umuntu arimo, bingana n'ibihe turimo, bingana n'ibyo tuhaye tunyuramo. Yesu ni inkuru nziza. Asante. Ayo niyo magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya nk'uko tubimenyereye. Nyamara ijambo ry'Imana ntiriza rimenyerwa, twe twamenyera ibihe byo kuganira amagambo runaka mu gihe runaka. Ariko ijambo ry'Imana igihe cyose riza ririsha. Yego. Twavutse dusanga bavuga aya magambo muri iki gihe, ariko aracyari ku isoko, aracyagezweho, ntarahararukwa, ntarava ku gihe. Aracyari masha, aryoheye amatwi, aryoheye ubugingo. Yego, nukuri. Kuko ijambo ry'Imana nirisha buri munsi. Bibiliya nk'uko twari tubivuze, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abahanuzi bari baramuhanuye imyaka itagira umubare mwinshi cyane itandukanye. Ariko igihe kiragera, umwuzuro Yesu aravuka. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo Yesu amaze kuvuka, ijuru rimenya, kuko ayo ni amakuru akwiriye kumenyekana kandi akamamazwa. Yego.
Bibiliya iratubwira ngo ijuru riza gutekereza gutuma umumarayika wayo kugira ngo agende avuga aya makuru hirya no hino. Ariko cyane twari tuvuze aha abungeri babwiwe aya makuru. Kandi Bibiliya ikatubwira kuko batari bake, bari benshi. Ariko kandi bari mu mugambi umwe. Yego. Nubwo zenda zokunda bamwe bakaba baryamye abandi bakabyuka, ariko Bibiliya itubwira kuko bose babwiwe amakuru. Aya makuru bamaze kuyabwirwa cyangwa se marayika amaze kubabonekera, Bibiliya iratubwira ngo baratinya kuko bari babonekewe n'ikidasanzwe. Imana ishimwe. Ariko kandi ijuru byari rizi neza kuko ibyo bidakwiriye kububwiru ngo bikwiriye cyangwa se ngo bibibanga, ahubwo bikwiriye kwamamazwa. Yego. Muri iri jambo reka nongere nanone mvuge iri jambo rito ngo Yesu ni amakuru adakwiriye kugirwa ubwiru. Imana ishimwe. Yesu ni inkuru tudakwiriye kunyegeza cyangwa se gupfundegeza cyangwa se guhisha cyangwa se gucecekana. Ukuri. Yesu ni amakuru, ni inkuru nziza dukwiriye kuvuga. Imana ishimwe. Kandi tukayavugira ahagutse, ahabona, aho bwije cyangwa se mu buryo bwose bushoboka. Yego. Ariko amakuru ya Yesu akamenyekana, izina ry'Umwami rishimwe cyane. Ashirwe hejuru Yesu. Abantu bibitseho amakuru menshi bazabatinya kuvuga. Kandi hari n'ahandi amakuru bafite batanayavuga hagaragara. Ariko kandi aya si amakuru yo gucecekana, niko bigaragaye. Yego. Kandi ni amakuru meza kuko niko na marayika yavuze ngo ni inkuru nziza. Ukuri. Yesu ni inkuru nziza iryoheye amatwi. Yesu ni inkuru nziza iryoheye umutima. Amena. Yesu ni inkuru nziza yo kuvuga ku manywa, ikavugwa nijoro, ikavugwa mu bakomeye. Yesu ni inkuru nziza. Yesu ni inkuru nziza. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesu ni Bwana. Haleluya. Asante. Niko Bibiliya itubwiye ngo arababwira ngo mwitinya. Mwe gukuka umutima. Aya si amakuru y'iterabwoba. Yego. Kubera kuko hari n'amakuru y'iterabwoba agashikira mu bantu. Ibihuha bikaza bikagera mu bantu, ibihe bibi iyo byabaye. Hakaba abantu bamamaza inkuru mbi, igaca abantu umugongo, abantu bakabura amahoro, ugasanga abantu baranyagaye cyane kubera amakuru mabi. Kubera amakuru mabi ugasanga abantu babadesekiribure mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko marayika arababwira ngo inkuru mbafitiye inyuranye na za nkuru z'incamugongo musanzwe mwumva. Ukuri. Inyuranye na ya makuru yandi ari mu gutuma murara mudasinziriye. Ya makuru mwumvise, ya makuru yabanyuzemo, ya makuru mwakiriye. Kandi birashoboka ko na amwe yari ukuri, ayandi yari ibihuha. Yego ni ukuri. Twebwe dutuye hano muri kino gihugu cya Kongo cyuzuye ibibazo. Hari igihe amakuru aza akarenga ibibazo dufite. Igihe cy'ibibazo ugasanga abantu barihanganye. Ariko ugasanga igihe cy'amakuru y'incamugongo n'amakuru y'ubwoba yanyaganyeje abagabo bagahambira, bagasenya, bamwe bagatamaza, abandi bagata imirimo. Yego ni ukuri. Kubera amakuru y'incamugongo. Yego. Ariko marayika ngo abagere imbere arababwira ngo mbafitiye inkuru. Ngo amara arayisiga, arayinogereza, arababwira ngo ni inkuru nziza. Amena. Atukuze wa milele. Amena. Arababwira ngo mbafitiye inkuru nziza, amakuru meza.
Yego. kandi ayo makuru si amakuru y'ubwiru kandi si amakuru yanyu mwenyine, ni amakuru azaba ku bantu bose. Yego. Yesu ni inkuru itari iy'abakongomani ngo ntibi y'abazungu, ntibi y'abirabura, ntibi y'umweru. Yesu ni inkuru itari iy'abategetsi kandi si n'inkuru y'abakene. Amena. Yesu ni amakuru meza kandi ngo ataraya bakire cyangwa se abatuye mu migi cyangwa se ngo mu byaro. Yego. Yego. Arababwira ngo ni inkuru nziza izaba ku bantu bose. Bwana ashimwe. Ahimbazwe Yesu. Ni amakuru azagera mu bakire, abakire bakanezerwa. Ni inkuru izigera mu bakomeye bagaca bugufi. Yego. Ni amakuru azasetsa abakire agasetsa abakene. Yesu ni inkuru nziza izisetsa imfubyi n'abapfakazi n'ababuraye. Yesu ni inkuru nziza uzubwira ababuze ababo, nk'aba babikiwe, nk'aba bitangiriye amatama muri kino gitondo. Imitima ikongera igaca, imitima ikongera igasusuruka, abantu bakongera bakaba bazima. Umubabaro wari wunamiye umutima, ubugingo bwari butwikiriye n'igicu cy'umwijima kikeyuka. Tubwira mu gitabo cya Luka 24:30-32 ugakomeza. Aratubwira ngo abigishwa ba Yesu ngo biyunamiriye ngo mu gihe kibi cyo kubura umwami Yesu. Bibiliya ikatubwira ngo babiri muri bo ngo berekeza ngo inzira y'Emawusi n'umubabaro n'ubwoba bwinshi. Ngo abatungukamo ngo ariko ntibamumenye. Bibiliya iratubwira ngo agenda nabo umwanya muremure. Ngo babaza amakuru y'ibyabaye. Bibiliya zitubwira ngo bamugaya kuba ari umugabo ungana nkawe udafite ayo makuru, ngo baririza bene ayo makuru. Yego. Ati ni gute umugabo ungana nkawe utayazi, udafite amakuru y'ibyabaye cyangwa se amakuru agezweho. Ati ntayanditse tukujana kure n'amakuru ya Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Amakuru y'umugabo witwa Yesu wari umuhanuzi ukomeye. Yego. Amakuru y'uwo mugabo wakoze ibyiza ariko bakamugambanira bakamwica. Ntagiye muri maremare, Bibiliya tubwira ngo aza kubibwira nyuma yo kubagaburira. Ariko ngo ijambo narishaka ni iri ngiri ngo mu mwanya muto ngo baramubura, ngo basubiye mu byabaye. Baravuga ngo niwe nta wundi. Ashenti mwabonye igihe twari kumwe ukuntu imitima yari ikeye. Yego. Niryo jambo nashakaga rivuga ngo ese timubona igihe twari kumwe, igihe twaganiraga imitima yari ikeye. Yesu ni inkuru izituma imitima ica. Yesu ni inkuru nziza izidwanganura umutima ukadwanganuka. Yesu ni amakuru azatuma umuntu asusuruka, umuntu akamwenyamwenya, umuntu agaseka. Ibyari biremereye umutima, umuntu yahamutse. Aba bari bahamutse baberekeza inzira yo guhora. Bibiliya itubwira ngo arabiyereka, arabaganiriza ngo babonye kuko ari we. Barahindukira ngo baja mu bandi. Haleluya. Asante. Yesu ni inkuru nziza izicamura abantu. Yesu ni inkuru nziza izi kubanura abagabo inzira bari bahaye, bafashe imyanzuro babitekerejeho. Ariko kandi Yesu amakuru yiwe akongera akabakubanura. Asifiwe wa milele. Haleluya. Akabasubiza mu nzira, akabasubiza mu bandi. Mureke muri kino gihe Yesu akubanura imitima. Mureke mu mitima yacu hari hijimye, tubabajwe n'ibyo tuhaye tunyuramo. Abantu ko baranyura mu rufunzo rw'ibibazo. Abantu ko barataramira mu rufunzo. Numvise umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha, Pastor Muhire, yaratubwiye ngo nubwo yaririmbaga agaseka,
iriya hanze mu baturage muri rubanda bakibwira ko ari salama, ariko ngo bumve ubuhamya batangazwa n'ibyaha yanyuramo kuko ari kugira urufunzo rw'ibibazo. Imana ishimwe, Imana Niko idufashe. bimeze na Bibiliya iratubwira ngo umukunzi wanje ni nk'akarungu mu mahwa. Haleluya. Siwe wenyine, twese turi za karungu ziri mu mahwa. Yego. Ko turahandwa iburyo tugahandwa ibumoso, imbere turakubwe. Yego. Pawulo niko yavuze ngo dufite amakuba impande zose. Ariko inkuru nziza muri kino gitondo, Yesu ni umwami yaravuze. Amen. Amen. Asifiwe wa milele. Asifiwe Yesu, asifiwe. Yesu ni inkuru nziza, inkuru nziza, inkuru nziza. Amen. Amen. Hari abantu twaturanye hirya no hino bisa abana babo ngo ni ba nkuru nziza. Ariko natekereje muri kino gitondo, inkuru nziza nyawe n'uyu nguyu uhaye uvugwa muri kino gihe. Imana ihimbazwe. Yaravuze inkuru nziza, yaravuze umuseko uzutambika mu mitima igaca. Haleluya, haleluya. Tukuzwe Bwana w'amajeshi. Amen, amen, amen. Bibiliya yavuze ngo ku murongo wa 11 arababwira ngo uyu munsi umukiza yabavukiye. Yaravutse, ni muzima, ariho, si inkuru si n'ubuhanuzi. Aturimwo. Amen. Ba Yesayi bo bariko bamuvuga mu makuru, mu mateka, bakamuvuga mu bihe, bakavuga ko azaza, ariko twebwe ubu yaraje aturimo nkuru nziza. Karakora umurimo, karakora uyu munsi nubwo bimeze. Yesu yaraje aturimo. Asifiwe wa milele. Haleluya. Haleluya. Muririmbyi w'indirimbo ya wokovu ndibwira ko ari 177. Yararirimbye aravuga ngo nipe habari ya Yesu. Ariko nje gukora igitangaza aravuga ngo uiandike rohoni. Haleluya. Haleluya. Zaburi ya kumsifu Mwokozi. Asifiwe Baba. Amen. Amen. Asifiwe. Haleluya. Amen. 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 Uiandike rohoni. Yesu si amakuru yo guca mu gutwi agatunguka mu kundi bigahushuka. Uyu muririmbyi aravuga ngo uiandike rohoni. Amakuru yo kuzigama mu mutima. Pepe. Selema. Haleluya. 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 Amakuru atarayo kuja ku binyamakuru. Amakuru atarayo kumva gusa ngo byanyuze ku binyamakuru. Oya. Uyu aravuga ngo haleluya. Haleluya. Aravuga ngo uiandike rohoni. Amen. 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 Asifiwe wa milele, asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen, 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 amen. Asante sana. Amen. Asifiwe Yesu. Asante sana. Amen. Amen. Asifiwe wa milele Yesu ni wa. Asifiwe Yesu. Asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu na makuru yo kwandika mu mutima. Yesu na makuru yo kuzigama. Yesu si inkuru yo mu binyamakuru. Yego. Yesu si amakuru yo gushakishwa zavyuze gusa. Ubu nyine hari inkuru zihazicicikana. Ko turareba ku binyamakuru hirya no hino kuri za YouTube. Abantu bakama batsa umuriro ngo watsa umuriro. Wasanga ibyo bapfunyitse n'ubusa kuko bahaye bashaka zavyuse. Ariko Yesu ni inkuru yo kwandika mu mutima. Amen. Yesu ni inkuru y'umutima. Yesu ni inkuru nziza. Inkuru nziza ni Yesu. Inkuru nziza ni Yesu. Yesu ni inkuru nziza izituma duca. Imiseke igatambika, izuba rikarasa. Abari bahitamye imigongo bakagororoka. Abari aho mwijima warucuza izuba rikarasa. Manishimwe. Aravuga ngo nipe habari.
ngaya makuru Hallelujah. ushaka, Hallelujah. ngaya makuru akenewe. Aravuga ngo iyo nkuru irakenewe, nipe Imana iyo ishimwe. nkuru, mfite iyo nkuru. Yego. Hallelujah. Haleluya. Amen. Hallelujah. Abantu bakeneye amakuru we, abantu bakeneye amakuru. Ariko uyu muririmbyi akora igitangaza, aravuga ngo dore amakuru akenewe. Asifiwe wa milele. Asante Yesu. Asante. Ndibuka undi wo mu Kinyarwanda yarabiririmbye 161, aravuga ngo mbwira amagambo ya Yesu, mbwira n'ibyo yankoreye. Imana ishimwe. Mbwira n'ibyo yankoreye, ureke kumbwira gusa ibye uko yambaye umubiri, uko yaje mu isi, ariko uvuge n'ibyo yankoreye, nazube nkubimbwiraho. Yesu ni inkuru nziza, yaraje kugira ngo adukorere. Yesu, mbwira amagambo ya Yesu, mbwira n'ibyo Asante yankoreye. Yesu. Yesu ni inkuru nziza, yaraje aradukorera. N'uyu munsi arakora, niko abaririmbyi bari mu kuririmba. Ben na Chance bararirimbye ngo Yesu arakora. Reka twongere tubwire abantu ngo nubwo bigoye aho muherereye, ariko Yesu arakora n'uyu munsi. Imana ishimwe. Yesaya yaranditse aravuga ngo ukuboko kwiwe ntikwaheze ngo kunaniwe gukora. Aratiyujuje ukuboko kw'imbaraga, aracyafite imbaraga zo gukora ibikomeye. Hallelujah. Data ni umwami, data arashoboye. Imana Anaweza ishimwe. yote kama Imana alivyoimba mwimbaji wa Yesu. Kiswahili. Hallelujah. Hallelujah. Asifiwe wa milele Bwana. Amen. Amen. Biblia iratubwira mu gitabo cya Mariko, Biblia iratubwira mu gice cya 5 umurongo wa 34, ngo hari umugore wari ufite icyago, yari akimaranye imyaka 12. Biblia iratubwira ngo ababazwa n'abaganga hirya no hino kugeza bamumazeho utwe, ariko ngo bucya yumva amakuru utanga ubuzima ku buntu. Yumva amakuru y'umugabo uzuvura ku buntu. Asante. Yumva amakuru y'umugabo udatanga fagitire. Biblia iratubwira ngo amuturuka inyuma, anyura mu bantu, ngo akora ku musozo w'imyenda ye. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ryanejeje rinyuranye n'izindi njiri riri muri Mariko, riravuga ngo uwo mwanya ngo akiri icyago ce. Imana ishimwe. Yari afite icyago, uretse kuba indwara cyari icyago. Imana ishimwe. Reka nongere mvuge ngo naje nawe uhawe numva, nawe uzatwumva. Hari ibyago bitandukanye bigoye abantu, bitegereje abantu imyaka itandukanye. Udahanganye n'iki cyago, afite ikindi cyago nawe cyamuteye. Yego. Suluhisho la kila tukio aitwaye Yesu, Bwana wa mabwana. Hallelujah. 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 Amina. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Ushoboye ibyago byose. Ushoboye ibyago byose. Ushoboye ibyago byose yaravutse. Yitwa Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Amina. Umuririmbyi yararirimbye ngo ibyago nibintera ngo mpumurize. Yego. Umutima n'imbabara, uwo ni usatira abantu igihe cy'ibyago. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ariko Yesu ni number 1. Yesu ni uwa mbere kabisa. Imana ishimwe. Yesu ukiza ibyago byose. Icyago ufite ni wowe ukizi. Icyago giturutse ku mubiri, kiguturuka mu muryango, kiguturuka mu bana, kiguturuka mu gihugu urimo, cyangwa se mu bintu hanyuramo ibyo ari byo byose. Reka tuvuge ngo uzuba igisubizo cy'ibyago byose. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Nicyo cyatumye umuririmbyi avuga ngo ibyago nibintera mpumurize. Ni uwuzuhumuriza abantu mu byago, kandi akabaturuza imitima bababaye. Asante. Ni Yesu w'i Nazareti, ni Yesu dukunda, ni Yesu umwami w'abantu. Asifiwe Bwana wa majeshi. Amena. Amena. Niwe gusa, niwe uturuhura tubabaye, niwe uduhoza amarira twarize, niwe usetsa ingumba, niwe ugaburira abashonji, niwe uzurika abambaye ubusa, niwe urinda gusa abantu bari mu makuba, mu byago, mu ntambara, akababera ubuturo, akababera ubwihisho. Umuyobozi yararirimbye aravuga ngo aza mbere itara nijoro. Imana ishimwe.
Haleluya. ku manywa ngo akambera igicucu. Niwe gusa ngo uzi uturinda ngo mu mivu muri za ruguru. Yego. Niwe gusa ngo uzi ugendana natwe ngo iyo imuriro twatewe turi mu muriro ntiyavuga ngo nzakurinda umuriro, nunyura mu muriro nzaba ndi kumwe nawe. Umuriro uhawushamo ibihaye bigutwika, umuriro uhawugendagenda ngo ari kumwe nawe. Imana ihimbazwe. Niwe gusa ngo uzi ugendana natwe mu gihe cy'imihengeri. Nuwo niwe Yesu w'i Nazareti. Nuwo niwe twari tuvuga, ni amakuru y'uwo. Yego. Niwe uzi uturuhura tubabaye. Imana ishimwe. Asifiwe Bwana wa majeshi. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Haleluya. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo ngo niwe buruhukiro bw'imitima, niwe buruhukiro, niwe sabato, niwe turuhuka. Ariko muri Bizararima ngo niwe buruhukiro bw'imitima. Nta wundi tuzaturuhukiramo ni Yesu. Banishimwe. Yesu w'i Nazareti niwe twaganira, niwe tuhaye tuvuga. Igitabo cya Yohana 14 aravuga ngo nije nzira kuri n'ubugingo, avuga kwa data ntamujanye, ngo nta yandi makuru ahambaye tumufiteho. Yaje kuturuhura, yaje kubana natwe muzo tuhaye tunyuramwo, ariko kandi yaje guca n'inzira kugira ngo tumukurikire tugere ikirenge mu cyo tuzaje mu bugingo, aho tutababara, aho tudasenyegwa, aho tudasuhuza umutima. Yesu nguwo niwe mwami n'umukiza. Yesu niwe buhungiro, Yesu niwe byishimo, Yesu niwe mahoro. Imana ishimwe. Umuririmbyi yararirimbye ngo izina rye rirakomeye. Araririmba ku 16 aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ngo ribamara umubabaro rikabatsindura. Yo Yesu we. Bakundwa, muri kino gihe twitegura iminsi mikuru ya Noheli, tukitegura iminsi mikuru ya za Bonane. Yesu yaraje kugira ngo tumenye ibidukwiriye. Umuririmbyi wo muri Tanzania yararimbye ngo tumia hakiri yako vizuri ujue linalo kupasa. Yesu ntiyaje kugira ngo turye tunywe, ahubwo Yesu yaraje kugira ngo dutekereze kuri inzira yaje guca, dutekereze na hanyuma yibuko tuzabaho. Yego nokuri. Imana yo mwishuri baganze, Imana idukomeze, Imana itwiteho. Imana irushaho kudukomereza muri bino bihe, kandi turushaho gutekereza ibidukwiriye muri kino gihe. Turushaho gutekereza hejuru y'ubuzima bwacu. Umuririmbyi yararirimbye ngo mbwira ayo magambo, niko yaririmbye. Ariko kandi haleluya, hari ikindi tugomba gutekereza kuri we, kuri ibi yakoze ku bwacu, natwe tugatekereza ibyo tugomba gukora ku bwe. Niba yaratanze ubugingo ku bwacu, niki twebwe twatanga ku bwe? Tumuhe imitima, tumuhe n'ibyacu, dutekereze ku iherezo ryacu. Imana ituganze, mugire umunsi mwiza. Reka dusenga Imana. Mana ya Isiraheli, asante Yesu, Mana idukunda kandi twitayeho. haleluya, haleluya. Ndagushimira nkuru nziza, nkuru y'imitima. Mana yera, ndagushimiye nkuru ikenewe muri bino bihe. Ndagushimira amahoro y'imitima ibabaye. Duhe imigisha utwagure muri bino bihe. Ukoresha uko ushaka, kandi usura imitima yacu, usura imiryango, usura abababaye, usura abacitse intege. Utwiteho kandi utugirire neza, utubere byose kuko uri byose nkuru nziza we. Reka imitima yacu yongere kwakire, wandikwe mu mitima yacu Mana. Tumere nk'uyu muririmbyi wavuze ngo uyandike rohoni. Wa makuru meza we, kengera imitima, usatira ubugingo n'imibiri, uduce kuri za kamere, turushaho gusa n'uko ushaka. Urakoze mwimanye muri zino mpera z'uyu mwaka, twongere tuguhishurirwe bundi busha. Urakoze gukomeza kunezeza imitima, ukihanganisha ababaye bari mu bihe bibi. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Turagushimiye Mana data, turaguhimbaje data wera w'Imana. Turagushimiye, turagushimiye.